In evo nas, z grupo smo zbrani tukaj. In zdaj gremo not v Maximus, bomo šli gor. Povejte, ste pripravljeni na poraz? Kaj te Beno bo danes zmagal, to grem staviti. Ker pri bowlingu sem jači. Koliko staviš, da zmagam danes? Ok, dolgo sem že nešpila, samo moram samo navaditi. To je to, ja? Vidite, stare. Z dvigalom, ker si lena, ne? Ja. Tu smo pa bili včeraj. Ej, mi ne bolimo. Deca draga, mi ne bolimo. Mi smo šli v napačen vhod. Ajd. Samo ker prenavljajo, ne? Vedno, jaz sem ti rekla, da tam noter moram. Tudi, ej, ona kuj vleče to kot konjski rep za sabo. Pa kaj si, Janur? Konjska torbica. Stavljen danes na igro. Ja, gledati, ja, ne pa nabijati drugo. Malo boš probal, povej. Malo trebaš probati. Ti zgledate? Stari, če bomo vsi enkrat vrgli, vsaj enkrat moraš vrši. Dobro. Yeah. Cineplex! Yo! Evo te kak si ti viski, stari. Čaki. Že se pripravljamo, ljudi. Zdaj se moram še obuti in bomo začeli špilati, tako da... Ja, Beno bo zmagal, to igro presežem, tako da ljudi ne pozabite lajkati in šerati video, če vam bo všeč. Tako da bomo da videli. Jo, Dolores je prva, meče. Dober meč! Ljudi, prvi meč je imela in je, 3 so ji ostali. Kevin si se mora pripraviti. Tina, končno si prišla, lej. Ja kaj, se pa ne rabiš špilati. Ti boš pač... Važno, da si noč, lejo. Smo se zmeli, da bomo šli špilati, ne? Jaj, ta je šel malo po strani, ampak dobro je za prvič. Kevin is next! Kevin! Ljudi, zdaj sem jaz vrgel in namesto Kevina, ker Kevin noče iti, tako da zdaj bo pa Monika vrgla, da vidimo, kak se bo išlo za Moniko. Monika samo hop, bolen. In, oh my god! Dolores je spet palila. Dolores, how do you feel when you failing? Tina meče! Tina, se boš ujela ritem. Ja, žulma in ji gre malo težje. Ampak buenos. Ma, 30 pa v bistvu je tak namečen za večino folka. Tak da, ljudi, večino folka mečem. To je rezultat. Invalid Tina, kako si? Kako to, da ti ne gre danes? Ja, pač noge lahko tudi umira. Kaj si ti? Večinoma sam mečem.
Eno za vas. Zdaj mi je šlo malo slabše, ljudi. Kaj ne? 4 spire sem imel. Dolori, ja, zdaj ti ni šlo, ker moraš izbrati pravo žogo. Da lahko. Samo tam ima majhne luknice. Praviš? Še tista ima male. Wow! Skoro bi bila ena. Da bi vsaj eno. Ni neke tekmovalnosti. Evo, Moni, ti si tu izgubila tisti zagon, zato ker, ja, pač, ker ne ja, zgubila si kaj vse. Moni, zdaj da vidimo eno, da te vidimo. Lejko, to imaš prav svoj stiling metanja. Prav tak stiling metanja, ko gre krogla. V naravnosti se pa zavrti. Ajde, da vidimo Dolores, kak je sposobna. Vrš. Ja, zdaj imaš pa šanso, da narediš spir. Torej, da bo... Kaj te še jaz zdaj vršem? Daj, no. Dolores, pripravi se. 33 imaš, dobra si. Osamljena, žalostna. Tina, zakaj si užaljena? Joj. Jo, dobro, 36. Zenačen sem z Dolores. Ampak mečemo, kako se nam zdi. Enkrat jaz, enkrat drug, zato ker ni prave tekmovalnosti. Kevin in Tina nista resna pri tej igri, tako da zdaj mečem večinoma jaz, Buenos Live, tukaj z vami. Vedno pripravljam za resno igro, ko se gre. Evo vsi na telefonih, kako ste? Telefon klub. Moni je edina pametna, ki malo špila z mano, pa Dolores. Ker mi špilamo, ne? Eni pa da samo na fonu. Prišed. Vidiš, kaj gre. Samo ko si drugače vrgla, pa je šlo, ne? Jo, ljudi moji, v drugi rundi smo vsi boljši. Vsak posameznik je zadev več kak. Tinka edina ni metala še, ker se ji ne da, ker ima žula in pravi, da je to izgovor. Tako da, ene me boš vrgla. Ne? Kevin se je tudi spravil. Se je le spravil, Povlak. Kevin meče odlično, evo, skoraj je vse zadev. Zdaj pa Dolores. Skoraj smo končali, še 20 minut imamo časa. Tako da hiti, Dolores, 20 minut. Zakaj nisi nič metala gor? Nismo špilali za res, zato zmagovalca ne moremo določiti. Ampak ja, bomo pa drugič mogoče.
To je vse, kar znaš pokazati, ne? To je vse, kar znaš pokazati. Jo, ljudi, še 9 minut pa bo konec. Dolores, vrži, tako kot kilo krompira. Ja, tak. Ta je bila huda. Impact je bil hud. Evo, Kevin snema rezultat. Ali? Pač brez veze, ker nismo igrali resno, ne? Drugič bi lahko resno igrali. Ne? Dva otroka, dvojčka. Kevin ima dva otroka, dvojčka. Da idi vržiti. Oziroma Joške. No! Je, Kevine. Padla stvari. Jo. Čakaj, pravno. Ej, gremo deco, draga, minuti še dane. Konja mi je primek več. Osebno Kevin Bohanec, jo. Yo, YouTube gang in the house. Zdajle gremo mi na kebab in hamburger, cheeseburger, karkoli boste. Kurac pa boš tu. Ampak, lej, Moniči bi rada kurac poje. Ampak ja, ljudi, špilali smo bowling, ampak ne resno, tako da. Zmagali smo vsi, zato ker smo šli, ne. Taka, udeležili smo se vsi, tako da evo. Bomo pa drugič resno igrali. Kaj boš to naredila? Pa to nima smisla, da narediš. Ja, kaj, ti je v kritičnem stanju, veš, kak je to opet? Ja, pa kaj, jutri ga obiščeš? Ja, pa boš boljše. Veš kaj, samo petek, ja. Pridem komaj, kaj z Lauri grem po nakupe. Ja. Pa zadnjič si bila. Zdaj spet? Ja. Jo, to je to, nek, vedno rabi neke nakupe. Nekje se muzika nabija, ja, šla proti muziki. Tu zdaj gremo v Pajdaška, pa fuzbal imamo še. Idi tu, ti si ti domačin ide. Daj Beno, Beni. Joj. Danes snema to, kaj dela. Vaj ne. Sladkorna. Sladkorna ne zavestala in zunika se pika. Pa jaz bi mogla njami da, ja bi mogla ovtelen biti doma, pa bi mogla iti k ati, pa bi mogla noter pika. Tam lama. Tam. Što da mi upravičniš? No, razredčarka bi to pač upravičila. Ja, ampak ne sem ščela. Ne, mora to jesti, ne preveč sladko, to se ne dolgo, kadar bi sladko. Pa je sladko? No, ne, on se drži dijete, samo on ti pač sladko je. Je, ne? Ja. In tukaj je Coca-Cola, Benus Buenos ima cheeseburger, pol pomfri, Kevin ima tudi pomfri ima Monika, ne? Hamburger ima Kevin, Dolores spet samo z pijačo, ker noče jest, to je njen standard. Duša se sprehaja po MS-u. Pa vleče torbico za sabo. Alo, ti je konjski rep zrasel malo. Konjski rep ti je malo zrasel. Jo, ljudi, ali tu imate Audi? Glejo, kaj dela. Konjski rep, ne, konjska torbica se mi reče. Tiha, resno mi, prosim te. Ker ne boš tako nervozira, ko mi skočila pred avto. Kaj, kot ja. 20 minutes later. Jo, kje vide, brate? Monika ne gleda.
Ride up on him like rescue, yeah. Bronx nigga, no pesky, yeah. Chain gang, so rescue, yeah. Father God, you bless me, yeah. Father God, you bless me, yeah. Got my way, no rescue, yeah. Got my way, no rescue, yeah. Fuck a friendly, too messy, yeah.